Bomwatene atene nsempii na no na Dr. Prophet Kofi Odro one na pamfo wonom so edebetoa no wie nso onya wie ya ensi yo na dwumadie na etoa so kosi se premto brebe wode na no si ye na akyede ne hye ho no okay ho na otime to Sompa TV nwom no yaba ne pa benu so Sompa de tibia pe wonder wo kan nyina o ya wan pie niko ode ni nsempa no ne ade besi wo mechanic asi a ombetro aha misumu ani daso ade ni jebre ni penyina etu timi to na no atoa so ya chechire hampes kama ne ema ewo mu de eseti ni na yese betam ko enwom no so de ede na ne tonso nya ya na enwa nso nkura no kura timeto anti ye bo aye amunti eta ye bebo ne da bia sa wunti na ye sadabo sa de be ya onya hunu tokura a obetimi ehunu to yie esan se chena ne da no ene o chena de be ye sanyege no nti o mu hia ye toothpaste ne toothbrush wo mo kan ye ho nti se wunti me nsere wo badwam ana ye ka asem se de na osere hye mu wo senye ye be ma bi na wo de atwi na atimi apae se su asem se na o ye no o se be ya obesere ama ne sina pii no aye bibie wo ho no kire se ha wo ho wo hia ya toothpaste ne toothbrush wo mo kan ye ho enti yire ho se wo be abaji bi na won so wotimi asere se akosuen hyira wo sere se de ya dondon hima badi akire OHENEYERE sere no aha obetimi asere sa na ye ka ne sa no abusua 21st clinic beba bio na wo yade abra apomodin mu nhwehwe mu kwa onye okaple na minya daje tena ase hwe test wo so obeye no okay ebia ni ho a ne bo yede 100 ko ho na 100 na woka esoso pa na nso obeye no kwa oya ma kwa kidney function test mo amafu mo widie mu srade adole mu no cholesterol no so be ye ho test nhwehwe mu ni bi na nne no nso ba bia yeti se be wanom kasa natural mineral water bia se tie bia wanom bibi eno nti ombe ba behwe typhoid okay na yehu se bi wo ho ayam wakwankyere nyina 21st de kumekura ne se yesese enya boro so na yehwe odwom ho na enye yi a yebem wakọ Tantra Hill run about no so kesiem na fe yenya daje ahwe yi ama ho ato we bia no nso no yenka se betwa cardio ene yenka se wo ba aboa wo ho free enti kan ho na so aso a onyare woni nyina bra be hwe owidiem hunu yade butu puno che betimi akum wo sciatica commandant sciatica pace setter clinic of our time okay 21st clinic nti ombe se adwuma no ede ama na yehwehwem ni ehu mojam se malaria wo mpe time heba mixture Dr. Tafiri Jedru no ende etu malaria na se a enkom mabiu na yama bia ma ho ato esan se wo kan ye ho ene ye ba yesi ye dia dibio na ma hoho sere ene nti wo ba bie no ye nya wokwa na kwamba wian common ne abra bell beverages wo ho wo benum bia san tafere wa no enti na efe ne bell no bell wa no bra wa no mbie bell beverages ebi e bell mot bell cola na ye wo squeeze no and 7 star pineapple na me say bella kwa no anopa meka na adwo ka ho asempa bella kwa eno ye nsuo okay oba betime de akwa ho ho ni nyina no wo mukutayi mu ene ye ba na abusua multiple quest for na bebo stage na si ho enti de ye nyina na etwagu TV no so a eye wo mo a ba na de na nhwehwe yemfansi danfo mani ye wo mo a automated doors epono eno a ufitin ya na abia ma wo pia na mu ato sa ma me akoso ya go abo age ne ka no oba no no a na bio na pepe enti edachina no we are yebobo so nyina won say ya wete o appetite wa ma ho a na tenafia wunya samfa so yi and a Trisco energy food drinking the na for to wom no ka ho ebi enti ya no akopa bi a kira kwan na bibia ka wo pese ne ye beto kesa eda ne nyankwa wie yi wo kira no pakura oba na so pese obe sponsor pacho akwanya no eda wo ne mom na oba ya enkebe boa pa 0547 54 85 38 0547 54 85 38 ano ne aba wo fra
SOMPA OB bus no mpanyefo ene wo ebekasa ope se won so ne yebedi dwan so krampo no a betimi afre na bibia akoso ye afei multiple quest yaka wonom ho asewo kan ye ho ena ye kɔ afei promasidon so eka ho ebi ena wode yen etuo ama bibia so etimi akoye ede ama yen belakwa yaka won ho ensem beverages no na ye kasa menua watan so yaka ho asem ena time omo so eka ho bi ena awie na awie me afase dama endpoint homeopathic clinic ahonto fie udru ho abekasa I am free ewo chronic diseases anasa yade krankra hodo ya abedokro wo mfinhia pi ne osi yade we de eno na de mebekọ anse do tena ho no wantu anamon anko endpoint homeopathic clinic ye no ewo shell signboard spinters kwano so ampada yade no do bekọ anse do ampa antachirema no de ode beka ne no ele beye hode ama wo anasa do wani bechiremu ewo krono mabohia kumase ede eno no mebacho awo ho nsem o prostrate e ho nkoye e bia de rubber cramp anase catheter shall be memo anase e friend is saying dro ben ho mani bi no ye de awura mu ampacho achia emu ye na mama eboa batem kura wusi a wo de pane ye wo asan atwe pie no hwebre a wo bre nya asem keto ne ya wo wo nsa no atie ye di wura wudue nurse for ne di bi hye be ma edue mu a e wo hospital e ho na be hu say yes na no so ye ngo pane ma wo na ne ye di ahye dabi wani gusu ne ye pia so ye so mu ase ya na ye di rum tia ya na no odi ya na ya timani nuru sansa be ma panyimu no wo kamuti ne so anti o ma obi aye mu panya o ma fa we mu bi o mo timase o mo ne de make internet na sema ne nkodru sa basa akura no na o me masem atofom won so won timi nyina wo na ase ye Dr. Edubua tense bra na won siesie no nkrakra wo afa wo nerve diseases ahodo na se won tiri mu nyalwa ahodo anasa wo se mu de wo brebo de e de be na ha wo bobodia na friend no wo na mu nkasa anasa wo no mpemu bi e wo honamdue no so na aka physio no wo ye bi e wo massage koso 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and now 0274 23 43 21 ye faseda emma enwumakoi na MWHO asem so wa asem a opesa woni ye eche bibi how da bia meka na mabisa obi asem wa hasenum woni ye kasa wie krampo a ubenya hoden wate anti wo de watoba ha krampo na sister bi so na bruni frɛ ne relief and me shada bi say sister bi say ne matison se fe na me hoye aha o problems na solve ye krampo na ba so no obi kasa se da bia wo say problem shared I have solved yo it is 0509 MWHO ASEM production line on 0509 yes abrowa some page you 438 463 0509 43 84 63 sable wa wati that's it. Mama Susana ate apam make your life a masterpiece. Make your life a masterpiece. Oh, ma wabra bono enye adekume bia esombo na esan so kira de. The day mama mfo ano no. Tiawa. Pursue your goals. Pem ko wanim obotaye no ho. Choose a life that will make you happy. Fa brabo de ebe ma woni age. Don't live for others. Entenase ma ebi mo or else. Entesa you will suffer at the end. So make your life a masterpiece. Enti mo abra bono enye de adesua wom na yekuma bi na ebe kira afoforo nsokora de. Apa mo obi ni teme bra wasa wo de sere. Mo obi ni teme bra wasa wusu. Oh. Mo obi ni teme ebra wasa wo sole kwa adwuma. Anase obi be teme bra e wasa wo tena fie. Okay. Esanse obofo ne krampa wo bo no what they will life ahye wonsa wo de wo pa ma wo o se enkwane owuo nie twemu yi de ape bia wo pe no e nakọ eto da bia wo ablabom no wo kọ no betimi achia na ya ese de wo twasa no wonim se na chiachia. He who cuts the path doesn't know it is crooked behind. Enti eto da bia ya na wo hia atene. Okay.
but uhia atene no nye se nipa ne mom no e ba besi ukon so se eda se me pese wo so eda se me pese wo sere ana se eda se me pese wo da na se eda se me pese wo yesi don't live your life for anybody. Okay, ti wabra bono enim mo bia nipa bi wo ho no ma yom ho demons ebinu mo ho a omo eye bronsam asefo o de why yet say gadget bi anasa ma me fa so de why yet say kasafonyin why you to say TV remote to that home and no remote no ono ekura no enti eda o pese wo ye de o pe bia na wo nya button kro na e wose wo ye no o pese wo ka wa no tuma no o mia mute o pese wo ye de so ano wa ye wa mia we say no on mute o pese wo so a anasa wo sere twetwetwe a na wa ma volume o pese ada bia wani engu ase a na wa mia volume no so wa reduce volume enti me pa cho wi ase no yesi wo bra wo we no ene ne wa kasa wabo wa bra ba wo destiny e hye wo nsem nyame ene dem but ode a hye wan kasa wo nsem da bia se please for na o mayi mu ye de amamra no e ho tumi ama mo se o mo ye nkwa ene ajapade ho ban na so ye ru Christian yo honu obeba be ka cha wo se wan kasa obambo kese fa na no na se fa kese na no ekura wa wo nsem enana me hwe ye friend is saying I am free kwan no yesi asai enti enkofo a wono fa sa kwan no so no am robbers na ha omo te se de na ayi atebubudie kwa me danso ne atebubudie na etie no apam se to da bi na se bi a sa kwan am robbers ha enti no aban meboa ye but se kwan foforo bi wo ho a wo fa so a onkohia sa nkwanhia na so obefa sa kwan no so pepepe ti baabi wo ho na wo kwa wo hwe na se mo awa na wa mane na wa fa baabi a ebetimi abo esan san ka sa me kofa ho ama am Roberts na na police fo ebeba na wo ma me na se kwan bi no so na wo ye na ye se fa ho ne me nyina bla fu ye kita me apam ne bo onye den sen wo ne bo onye den 3008 ne bo onye den chen me nkwa na kita me no enti no se wakasa me fa fu yimra apam eno ti na me say 3008 na phone me turn nti no me dey exchange me life and I say omunni me dem and I say omunfa bibi mo mitirim da bi enti dey was anti wo bambo ho nsem na kita wo fabla na me nya wo neko wo say metwe da awre na ade no prawa na okunwa wo be sa fa akọ wa fa nkokora na odwane a obi nsem na ekọ akọdie enti ne bambo hye nsem yankase life no hye nsem nti yenhwe na yema ye ninji ye ho wa brabom na me nhira wa awie ebre wo na etia nti se wo so mu nyankopon anu wage wani nso bi wani je ne yese koye ayi krobia ni age emfa wo life nkotototo immorality bia mu na emom de ebem wani age utie enwum na ebem wani age meni ni pass mesi nante na meni beja mpacha oye ne sa adwuma we na me ya me ho betom ya mpacha oye ne sa emma obi emeditate on life emfa ma ene kakra ye de wo na wani nye nso anu wakan obabro asa Bible ne de wani jo so kan boki hate kura chewa na ya na motam to mokoko so ma mbeba no say me be de wa fa yesu abode po so na broki hate na che no apa me na ye baba kwa yensa no sabusia kan ya ho e wo Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na ye ni dwumadie no emom e asemo menya minua baby wa ha na enu echi ye de asem bi eto bema so ema ye twetwe no srani abasa wa hasenum ye nua ba bi a obank na we echi do they do mama o ma so a o mra so do they do na sane do they do sane we kula wa 20 something years in pacho ni 30 na say do they do no as the last one or 39 no so no ebe one we wale na enye just o fa no hwe no no correct ya kaka say ye nua ba no na asem o de ba ye no ye bo ma mu nyina mo TV ene say oya achim ni me say so oya achim ni so oya ofra achim oda ho so ofra achim ye oya achim ni ya mfa ne kropot ya ntodwa ode nana ya na obase oba besua adwuma enenso ye yawada o enenso ye yawada nana ya eti
ne brother ka so omra no fa ne nsu adwuma na ntento kodi pa wo ye brefo ene onya ni sika kakra no ono ade ne ho kɔto adwuma nim na wo su adwuma no kɔ nanim kakra na wo hia brantie bi wa abrabom wanse ne pɛ wankase wo pɛ no ene wankasa ompɛ no so ana wo pɛ na damfo ana so wo pɛ ne mpana na so wo pɛ ne nua wanka bibia na no ane sa one no enya ayonkofa enti wo kɔ adwuma o jiwe se ne fa kɔ ɔhwɛ no na ebi abra fie besi me niam ma but one na nhia na ekosi se owie adwuma no owie adwuma se ba bi o hya ase no ono on pasa wo form dodunti no osa toa no so opamade e na ode ne call fashion for school bi se onkotoa na desua so na ne nsa no nye fe na obepamata de a wapam ne yie osa toa no so no mfie mienu eno one ne nya empa ho nkita ho de ne nyina da no on ka hwenkyere no but ababa wa ne fa ne se ne de adui de se obi o ma miska sleeping with that information yo we wane na da wa abala wan se ne pa na sese amagu but eto da bia ya na ahwene pa nkasa sika mpedede anti ade bi wo ho a nye I love you no sabi nye eno sansem den na e kire se nipa do obi o kan kula no sa da ne mpena foforo nche ana so do ba foforo nche eno o kan love you nti nye nse but obi o ho timi hia no say ya na ma fa dan for but ude onim say adofo kwan so na mo hia wone na nya na ho nkita hodie e wo ne nto aso wo na adwumasua na okoye second one ne mu 2 years afa wo wi eye onye adwuma wato machine ama na ose dem ena onye adwuma oni ho kwan se ono ankasa kwaje adwuma bi na mo be ma no kwaje adwuma ono so te baabi ena wa rent dan de ama ababa we wo baabi into ono kwaje adwuma na wa charge na wode ne ama na bra ababa wa no wapam na wa charge na wode ko ma ne sika ne bi but na the sika ne wa kidnap na no kidnapping okay kidnapping bi ani okay but o ka chance obo sika obe bie shop ama na fimu afi so a September na ewo mieye okobisa no wasem o so de sika no pese o de kotoka na ye adwuma ma no e na o sinti da ben no be ye shut up no ano no e ye adwuma ma oba no da bi enkwa ye adwuma se ne ono ana okotoka ni ntie na e ba ni din mu na sika na ye de e ba ka driver na e ba be ya wo ne ona be ma no na eye na de nyina mu ni se ada baba wa na be fi ase no Enyume that ni wura no minim ebia na be ma ne de na kɔ baabi pen ebia waka na no atum bia wa kyekere no ana se bia bi se ne ye bedi nkomo wa ha se no nana ya me pa cho me mo akɔ aba hu twa nso enia o te saying kasa kese kakra ma me ho efe pa na bibi nti ofanche Facebook no nya de a ebetime de nanim ato ye bɔ ne ho ban e wa ha se no nana ya ho te saying kasa kese ma me a ba cho me ho ye ho efe pa what in fear saying 29 years but apam mo hwa obema ne saying young and energetic hwa nka obema ne fear saying 29 so kra bi wo mu wanyini but o hwa nanim a Oluki younger than the age. No, if 20 or 20 early 20s. 21, 22. As an answer, what you be say. As a young fancy don't see young come man early 20s. Say, can I blah say environment and I come home. Change of environment. Oh yes. Oh, okay. Also the Nekasa. Yo. Nanaya. 29 and if asamoa adawode ebedan yen ye bobi kire ye tiefo afa na bia obi tio wasem ni nyina atofa bo no ene sen eye den na abepie mu won kana ha sen no na misra at na me hwe me mame masit na me pese me nso ye nyina ye tie sompa na on pesa wo sesa me sesa me mame masit na o pesa wo change o mame mo life okay Inti no me ba ha no mo kran sa me nya 18 years inti me didim na me so me sua adwuma atina me ni boafo bia
na me ye adwuma kakra se bia obi mitumi gina makoton o de me prophet no na me de esi bibi te sese niam ben kasa kase kakra ma me amedofo niam ben sa na bia akogye ana wakoto na wa ma won faso ni bi sobolo okay ebi nso wa nipa ne de fridge ne be ma me se menye so that metal light ne be se na me turning kakra na me nya ska ana me de me hu ko share adwuma but na supporting ni hono se o mo na me be share obi but nipa no won si me pe won ka share SOMPA FM by me ko adwuma o ma miska oye bibia ma me ntimi sumi benya odo ni eni je sonko se bia onyankopon na waye den oyi na mo me mpaibo if you say me man di omo ba acha 1 week besin besla me pese me hu but na me pese de me hu be ma obi a ala semester na masa ko back to me ma me ho na me ma me banchin na makofa sisu me pese ebeto me nti na me bompa yese erade ma me obi a obehwe me mebo meeting achieve me dream so yankopon ye nya obi wan bisa me da me ko ni fie so many years wan bisa me so me meda ho no nda me so me Yenina ye tie SOMPA ti me be pen na sem nti na me hu obi aka ne ho me na nkra na ofre me ami fie because me pese me ye boni e bia me bompa ya yankopon ontie and I'm person me boni ankasa it's after 2 years mono and I say oni me be shia e no kampo na mada enti me su comment me bisa no question bia na wada na mada so mada no de me nsa so the honum baby ani we ni wono baby ani be ma ne wono okay no na ne da okay so ti me yese me yi me nsa na o san atwe to so and I so mu se obi a fawro na me de roye but na o me ni so menti me bisa hwe se e de no ana like me o de those things menti me bisa ti no e si wie nti me ko she bata so e chance ami pi ti me hu na wa ba ho no and I also enye hwe and I'm dem sa kwada back tadi chin na SOMPA FM okay the mati em de misumi mbisa ne hwe se omu na misambe wie adwuma timbe wie na fe de mi ye adwuma ne won inside timiye won inside oni na de adwuma ne ba at on no be charge aye bibia ali odi ma me pe e chop mo se mi fan aduane but se bianka oba sikani be ma sikani dabi nti minim se sikana adwuma na me ye no ene no odi ma me chop mo ni ana se bia me wo sika foforo bi de ende mi ntimi nchire mami mi saw we say adwuma no eya wo de ba ententem so utimi hu se bia se wo sese a osumi bia no wo hwa anema sen na wo pam na wo hwa nka sen na nka wo benya wo sa anema na wo pam no so adwuma ni de bakra ma me kwa mitimi se adwuma we ni am nkwa na me ye ya na because baby aya me bo host ni se me de adwuma no ko mbisa se me nkwa na me pam nya na se ani because e dosu nti se bi krampo na se na man se mi nya bi wo ho krampo me ban se man ti ne krampo no na enye bi a 4,000 calculate ya manti bi adwuma wo ye no nka betimi anya 4,000 ti se bi a material ni sika nka ho ye kan ni sen line ne ade abetoto nka ho a e bi a workmanship pen okay ka benya 4,000 okay ile mi hu ni sa ena mi nyu obi a me question bebre me bisa ba ko na ai sansa na nko yi a
na bu abem ntina ma wontimi nya ahoden ko bi sabi ena me mpese obi abedidi matem ntino aya me mpe question ubisa edi atem didi ebi ahunso obi wa oka asem kyerena ebe so we den ka ye ka asere at enye that type ntino enye bibia na me bisa bosome Oma chop money and answer pocket money saying. Oh, if you bet me, I'm 1,000. If you bet me, I'm 2,000. Okay. 1,000, 2,000. Me fancy say estimation now we and say we juma 4,000. Kwa me fancy on na chim. And I said to the bia wo chem me ensa. And I know am baako. Ebi on so ano a achemu pepepe. Na o can be so say obebie shop yama. And also one some ne. Oh, and then I mean say this year. But maybe say no. Or say why you postpone their next year. Your person on fan talk na kani fanyi ejuma for now. Intimiso mankasa. One na sitting no say na near city. Oh, ye nya obi a do ene ne bebo nkomo na efa me adwuma ho. Ti se bi a odon komo ana se do wanti me nchen. Ebi a my stress anampo me pese me ni obi kasa. Sa ne mani ni ebi ni ho. Onya na untimi ne nkasa. Adentia. Sa na ode titi me fa nse me ne tina ye no. Sa na ye beginning. Because me kai say one day na ma pon adwuma and my friend so ma feel o shout me edi matem enti e mani ti free me so enti me jan o sakra se bi o mo bo odon dwuma ye nyina ye tie sompa on pese obeti wo odon nwum o maso because we experience love with that wa brabo maybe say bi am who say bi obi kra nam na we so obi nsem a then we ko inside na me so me bi sam so then why me so a life Ushia no no de watch na busua na bi pen baby onim ne busua na bia baby enti say woni net na wo how bi ba why na ho ka kire no ka kire na damfo ni na fofo na menim ba menim ni busua ni bi empo se bi oni ni busua ni bi kasa na bi ametwitwu nkuko mu a e bi nkuko ni yele da obeka say shut up so na ma ye shut up shut up se me jai oye ko ni SOMPA FM. Uni ani je wo asetene. Oh, first na me nkwampo me live my life na me show emu odin no. Na me nsu bebre. Bai se me ne bet na yin. Me su sa na me ye wi adwuma. Na now me na su. Ada can be say best 3 years, no have sex to us best 2 years. Best 3 years money on fan ho nkan woda. Sanete. Ani. Oni e bon komo. Ena me ka say me obi a menti me nkọ abontin. Enti no se menya medi menya metena ho. Se mpo wetu kwan na woni ha kra. Metwe nkopem se obeba ye nyina ye tie sompa wo ho na sambe ka se sakasa na me kan no enu nti on fa me nya bibia bi ana me na kasa ba na me kan se wo si wanya obetena ho nti no tena ho then I say oh okay fine mati nti after that no dey we sound go so just like that. Oyo bi asam ne bonkomo na wayi baako na ode ajeje enti no ebi wo ho a mfi I'm just saying say bia metwen no
but ono who ni say bia I don't know. Obatwa ne sa wa ya ode say who ni sa wa ya oden. Me de na me who ni say bia me ne no ho but ono na adwen mu no say nyesa. What's in Canada saying? If I say 1 week, 4 days today. 4 days today. 1 week, 4 days today. 1 week, 4 days today. My friend said 11 days now. Oh, friend. Oh, what blocking me? All the lies I know are blocking me. SOMPA FM. Eh, then or block you where then a see my last incident a see ya. And my own who ni be man and say be on my own chain be on Casan who be a mona or non Casan who be no. And then I see. Oh, if a measurement. Measurement at their measurement. A ban is saying, nay, then if I say or the water dear breme. Say me pam. Now show open long sleeve. Let me cast show. Measurement in long sleeve, short in the womb. And see me length in the same. And maybe your back so. You need 24. And I'm sure Michelle body na 24 ne be tia mom. Nti sanka ye ni 26 a e be boa. O say ade na me training. So you were just giving suggestions say kamu ye ni say because na wo pam nti hu se sa no na nka be boa. And o say ade na wo kire ni nyansa. Wo na be kire ni nyansa. Ade woni mu nyansa na. Woni measurement me na me kire. And me I'm sure we didn't answer. Asa kese kakra ma me amedofo. We see we didn't answer bia na too. And okati me. Nti nimfa say bet say 1 a. Me friend na ma ne bo be say 4 something. One fa ba ko. Continuously. Yeah. Say bia me nye ne sa. But one fa. So atade ne way. Ewo. Eda so gu ho. Everybody na hu say wa block you. Oh, me fan say Andra. Afa de o ye wa adwen so be frɛ no. Na wa fi nana. Oh. Enti de na ma wo frɛ no. Ona ska bi woni ho, ska ne ye media. Ya den ska hwan ska? Me sister. Ketwa. Okay. Then o sister sika ekodin ne ho. Oh, na my sister no ye adwuma nti oni Ghana card se na me sumi ni Ghana card ya. Ana o sumi mi dem ho dey see bo no oni nkrofo na eti e wo dan ni nti mi nje nto wo. O ja ye adwuma no be ba abeje. O dey start adwuma. Ono an life. Nti oni na drive ye ene ye kwaji sika no. Ti ye ba ye no se ma me fa nto mi dem ha. SOMPA FM. Ma no fa nkoto ho. Na sister ba yeah man. Okay. Yeah bad. And I miss so. Me Jean who say we ni pa boni na me de ma. Na scan yes eh. For 40 million. Why no million? 40,000. 4,000 yeah. For 40 mil there be 4,000. We say near 40,000. Ntinya 4,000. 4,000 a year, you know. 40 million. Into 40,000. And asem ni see ye ni nyina no onfrɛ. O frɛ na no wonfa so endra. And yeah wadwe. Daddy na see na me frɛ na wonfa. And na me say me try the lies I know. Wa broke. Ada na unu ane so obagiska na obagiska na na. Oh, se na on family nkasa. Ona won kasa no. Say aje na nya media. Okay. We person coming from to anytime be ani pa na be na me ya man. Okay. That's simple. Yenina ye tie SOMPA. Na me fe na. Ana wa block your lines no. Ba woni baby a wote. Ofi se ono nko ana ti ana.
Oh, why do you know? Me dem ko no not. By me obi I feel something. Say bi am no wo me feel bibi. Say nyem me nko a. E me nko so me hu say me nko. Into no feel say na wo feel. Me feel say obi wo ho. E na mpo aya me hu. Me hu san nia but mintimi mbisa no. Dey sign na ya wo hu. Oh, ebi wo ho a se wo kasa. Ese bi a phone na no ye din a. Obemia ho na akolo so that be lower volume no. Menti. Ebi nso wo ho a na oni nipa ni chat. Na nipa ni e ma ni message a eye insult. What you say? I just say wa ba ne ho na wako. Okay. Nti no wo chat no na say na o se ne ho mfa no nko hospital nko check you say then na get ni say me kwana menyima na o so e bi enye yinsin e bi e ma wewia. SOMPA FM. Guys, and again, so continue with the chatting. And to me, who I just threw my chakra. So, and a viewer once were that will be framing to me, suspect to say, be about a demo because I'm a poor Juma. Then I'm a friend or no frame. Or no fro, there be our now friend. But I'll try a time out, baby. Scan on the mammy, it is kind of 1,000. Be what 2,000 or the mount in bulk or mount boom. Say be a 2,000 months away. Until last week, I say last month the other mount normal say. Oh, mom is a catcher. A debate say. I think 2 months. 2 months now. But 2 months now, why are Juma? I bet you cover scanning by. Well, and now how do you survive? Who will be a boa? What did the money? I don't know. Or near Mamma, your bow better sanitary pad in here, dear. How do you survive? Me will be like a bunny journey. I mean, so I'll drink water so that I'll sleep. What that was brand one woman show the whole day now the other. Me sorry na na me na masan no na me butu wakakra. Inti enra how did they? Endra me di amutu. Okay. Unya no eh. Me so for mami ne mamiska. Inti eden na so for mami ehu where you say bia woni ska na ya ota ma ska koboa no anase sen. No, me catch you me nyo bia me kasa. I me din say me chere masim. So anti me kan yen no. Ano say aden na me tisa like me dey na ma hihye me ho. I'm sure. I din once me nye that type. Ti ordinary say name ska. SOMPA FM. Say see no dear now pesa wo ye. Do you want to stay with him? O pesa I don't know say o bisa ne say da be na obekwa akohu obusua. O ma me mo nso so wakọ ma me mo ekrom ho da akọchia wo mo. Onko ye da. Ada na so ko bisa ne say da be na obekwa akọchia obusua fo ma o ka say e ma ni Jimmy pa de sesen yo ana. Ase ma adwenye adwuma imba ni Jimmy say ya. Nana ya. Wow. It's up as all day. Oh, me person me live life no pe. Idea like many beji me ho. And yet is so be never share me say sit here, go here, do this. Kasa kese kakra mame. Ti me me person me bo me bra. Wa person bo bra. So oba no aka so obe ware wa. Baby. Yab. And then I'm because when you me and come back me, impose me no I me so David. Oba na se obe pa o chew se ne wa ye nyina fa che no. So okoye o ho ade. Auntie me pa me chew. Ono yin obi o pa chew. Oye mfom so kra me na me sanje to me ho so ma pa ne chew. On pa me chew da. Baby, I'm na me pa ne chew.
opa ne cho but onye ne hwe nso so minim say ade we de ono ane enya wonfo nso ono ana aye mfo nso but onye ne mfo nso ontom onim cho opa na me masa apa ne cho na wasan ba back enti anytime bia na ono ne benya kasa no say ya na tie say o ma won change say wa frɛ no ansa na mapa ne cho se dia na ye betimi aye de abo sisi anye se sika no e wasa won nsa ka me boa o ani de meji okay sika ne da so ne ho but no de na watwe we se kra nkwa awie ye no SOMPA FM e bom paye ye toto ne menti by next week on sabeka sika no wow asem bi wo ho a wo betimi de aye afutuo de wa fam wa brabom se wo check ya wo hia no na wasua adwuma na di how many years wo I think 1 year 1 year and now spending how many years say we adwuma no first one answer na wo hia no first one dey night say e come ho pa nti mpomentanko so then me find say 2 years more and I'm this year no ho no okay and na me find say we spending how many years say we adwuma no answer na wo pon be 4 years and 3 years oh say e ho no me find say me 2 years so and I be free ho and I'm saying question baby 1 year and I'm saying free when I'm saying question baby 2.5 year okay and 2.5 year me ho no it is na e ko be say 4 years no hu no na be 4 years no and now say ewi adwuma no kula no so no na da so wa ye adwuma no for 3 years we adwuma no kula no 3 years into e come ma getting to 7 years and now ne natena wow Yenyina ye tie SOMPA ade asem na de wa fam betimi de aye afutu ama wonu no monketo bia o mo so firi nkronkum mu te se ba bia firi a e bia ba bia wo so firi a wo be ya wo bank na bebo bla wo be share we say no me de na de bia na de mechanic say bia obi a wo a onhwe ne ba owu a hwe ba say bia minya papa bi na ohwe me anampota ma mesua adwuma no minya papa bi na edi adwane bi fie krase bre me a anke bia metimi asua wo that say me nkohye wo bia nsem ena de eto so tu say bia wo do nyankopon say oboa wo bia wo de befa wo bi so but say bia obi hia wo na wanka hwe na oboa wa eho odin nti no aya bisa no if se menya akukuduro embisa if se na me hu se menya aduane di nti man bisa kra se bia opeme me ye wonu ya ba na se bia pese o ne metena nti for beginning na nka wo se ba me bisa o papa kan de wo kan answer na me baby sa no na ye late atemnidi na ye di man so sabra no so no ne watna ne wa hia na mawi ye ne de wo se won pebi na o so pese o maami aseta ne mo de o pese wo sesa o maami abra boy ma o tu batafri ukro mo bank na papa won yin fa that time no oh me maami no me papa ne ho up to now but na papa na nhwe oh na me papa pese me ton ade like metena ye honoma na maton but na me sumi sha ye honoma no guess no wo rough enti na me pese me live life a ebe ye sonko na life bi a betimi aye nhwe so de akura de ama afofo so that me papa me mama miss you do me mama abebre wo da krom ho ena de bia mama kase because of yamunti ena oda so tia ware ase because on pese obekọ a obegya ye ho obi foforo beba eni so ye bebo asesa nti se enye krampo a obetina ho so that obe keep ye on one side okay
na obia akọbọ ne bra ende ye ba na ya to brodo e de abre no sa na yo ka kire nti e kan makoma nti me wi school na me si oh mentina ha because sometimes ye ndidia no mentina ha ana me ka kire ma me so ende me kokko kesi no so unni mo bia o why na obekọ like why na obekọ now chain and I'm so the mate and I'm catching papa and papa so mintina haya na me mbo me bra na krokesi ni mo bia wo ntai so me di festival and our boys bi wa SOMPA FM mo free ahabaye ahanti mi hu ba ko I'm so oh minya krokesi mo ameba o no se ho asesane yedin wa ha de se o ma me che nkwan ase a wudi na me so me pese me di nkwanchi ubi a na de banchi egu na me so me pese me di nkwanchi ibi pese me di fried rice na me kan ye ana sere nchoji mi number nti okwa in fact 1 week no afra me so wonye adwuma ama me nti me mbra na me meye ena mbaye bambaye na provision store kitikiti bi aye ne ho ti say lotto kiosk am we na ye adwuma no amini so obetua me ye kan say 80 Ghana na yes auto fried rice ni we scan back at 2 bio and me man so me discover by that guy ni ji scan say you continue obi nchen nti say ma me ni bisa me say me discover ya me nka say da bi na se mi to bibi obeka se me yi ni sika o so obisa wa ka se dey on fast camera na me dem kwatena so enti me dem ho na me ka se me wi ano nyankopon ni mi fa ni wan si di krada so osake mi da den bre ya mi ni baby akọ na mi sun ya na mi ka mi sisi so say I will no go back me nko mechi ana me kwaji mi sika ni free guy ni ho ana ka che mi so ma me ni se we wi ana me se me bag na esi wo no opa mu seti mu mi yi ni sika be aye se payment no de be ma me no eni ti no si me wi ana on de on fa na sata no wa ye adwuma na e ma bosome na ya ende obetua me ka oh okay o si me wi ana ebi nso tatesa o mode ti kro kese mu no obetua wo kenti na wo de kro no ato so enti no ofaye ana me so me fa me we enti I say papa bi a wakọ evangelism a oba ena ohu mi wo kwan ne so no bisa mi so eyera aha de about 12 a wuti no enya o ma me dia o ana mi me ni baby a mekọ de na so de yenko mi fie na woni me nkọtena ade kyam ne me yele be kasa enti ne yiri no so hu mi no na ni gie me ho I say na o ma wo nkwala afọ mu nya o mo ye mbema aha enti ye nyi eduane na ye din papa ni ko market a me ne ekọ nti once vice day bi ana SOMPA FM ye wo fufu na ye di wie pe afi ma me ni mood asesa adanya me baye no ni kunko bebi a me na ode me ko ani on fani nko bi ana ni kuso nsa wa wo fufuro mpo usi upo bi abetina wo nchen na se Nyankopon adom na se watu ehu enti se ya ede ne wo ha obi ndi obeku ne hu na ode nkola na mame ani enye se me kan boko wa fast kan de akile ne yem like obe ne yem sekan we you picture ni mami krom baby a ni se na ni mami din ti obokro ni din akire me du wona se me nhwe nkola na me fa nkola no koma ne mami ami sa vice day du cramp no mi ku fa me mpi ami se na me ba ha se wo ku fa me mpi da market na ye kwa ni mpo nye nyumbro wi ya pon asori no na ya ko di dwa be wo fufu nti no me nkọ baby a say de bia mo si ye nhedem ti ye nhedem na ye fasting nti no me nim the reason why wo be wo ho sekan ye nyina ye tie SOMPA se me na mba ye nti na confusion aba ha ene me pack me nyama na maye den makọ ena me pack me nyama se me ko ba man kra ni se me ko mi jan nyama na me fa me dressing bag pe because e be dreams asem na esi ye nti na me pese me ko
papa no na wo mpɛ so obehu ana maame no papa no ne maame ni nti ugya wo nema wo nti ade chinye no misio mikoyi miti nti mikoyi miti ba ye no obepa me cho se oye sorry for their endra esi yen na misio me maame afrɛ me o se me wo fa so geni na ba enso me kemia me ni wo fa so geni bia so me kwa ba me san ba back no si wo beba na ye pepe se ye betu nti ye tu a bebi e be kwa ni obenya edwuma ye na misio yo mate sempo eno so na baby na enyi ende me ne wa ebe ye edwuma abo na misio yo mate ena ende ndem koyi miti na me ka che Bible ni se o mi pe edwuma o ba mi komikurum kwotena wo kakra nti se wo de wonya bia na wa frɛ me ba me pese metena ho ache ena me de me na ma ne ma ba SOMPA FM nti me fa nse me firi one Friday Sunday ni pe ena baba ni frɛ me so mami na provision store kese na e wo me nchen no mami ni se opo obi ni na ahwe ne kola ama no na me se ena boy ni so mami ni de oye good obetua wo ka 800 obesa mo aduane wato bibia 800 ne sen 80 cedis that time no 80 cedis ana okay ana 8 million maybe 80 cedis I got 20 cedis na do 100 cedis 100 cedis nti na afofo me ena me see yo mate ene ka che mami ni so me ne makaka ye fi nti mesi no Monday after Monday no so mami ni se me fa ambra me ba na me besi nti no me ba Sunday ena me ba Sunday mami ni so hu mi ne na me te no e ma ne pe ma sem fa me se me yo mo last day oni de when treat me bad da when treat me bad like oni mi she bibia se bia me ye ne sister ketwa ti ma mi so mi hwe nkola ni yi pa ma no empo ma ne ba ketwa no se mi opie ba na se mi ni ho obekeke mu ase me wo hefa na ne ma me bi sa me se eduru ben na me de aya akwala na me so mi ye na eduru bi aye and then me leave you ho no mo na me nya ska ka na ma me ni so obebi account ama me so that o tua me ka o de be ma de obediji susu no no da kwato account ntino se mo iska kakra me nkofa meka ho na oni mbe kwa kwhwe bebi a me ma me wo after that na ye be live your life o ma me nko back so that say na me tino na me nya be ma papa aware me na me see you mate see as am kwala ni ko vacation o de ne koma ni auntie na me ni oni na ni kum nya ye ko me ma me mo ho na ko hwe bebi a me free na ma me su ni ndi nkomo kama na da si aba be ye abusia ti that time na me wo sika me fa ne se ye you can say SOMPA FM 600 million 600 million say if 50 million na ye ko 60 million 60 million okay bag maybe am ma me mo because me we school na me ton enyama nkaka ntino isevi wo ti me ko fa asaka no na me de buy na me de mama me ni so me sika ni ntino on fire treasure bill mama so that time me moving no na I be because ka say obe shop mama na me live me life say na on so living a life na me nya be ma papa ye ne aware and I say na no limit no so na me nim say ebe ko boni so da ti anche na bank no I say me nim say kufu adu na egu no se di enyu bank na egu ye ni bi no so sika kwaka mu oh ana kufu adu nso kwa na onim se na aya sika o bia na nti ano so shimu nti no mama ni wan kan je me ni ade ye me ya won ho nti lady no de susu no I say me shit you no nti mama ni be fe ma yakusu isi wonu ano bi say mi say na mi say en hwe na so me hu dada usika no twen bank phone solve problem na wakoje na mi esika na me ko to kwa 1 month ndu nti me de na ye fresh ye mfa ma obi aye nti no menya ye treasure bill ndem ko ji mi sika ma no ana osu
ni ale koto ho a ye de ma nkrofo bose a nti me ntwen amisi debi me da amenda enti one day what day I said 3 CDs a here go 7 CD nso me hwe me kulum a okay ebeko ala me fa coins no ka ho am go me kulum am ko ka chere ma me say ma say ni you know so we dey enye possible enti me say bank phone ni be fa osika enti kwana ko yi wuti no biem ye kwa be ka chere bank manager ni say wo be ko SS me am sika na like o dey ato na wa be fa be to ha say enti no omon yi wa de ma na ndem ne maame dware baaye ti ye ba ne ko maame ne ho maame ni so ye metena na maame so ontena ni bu efu no ale na obeme nkofa na solve problem na ansa o ma jimisi ka maame SOMPA FM ana ka se wo de mate because ka we mi mfa anye hwe no sense mi nim se mfa anye hwe bo no so ne life no ntimi de me kwaje ama no ana ne maame ni akọ bank ho no bank manager ni hum no si no enya ade asemanfo obi asika kra ma no me do sika be ma nti o ma ye 1 week nti ye di ha no 1 week o mo no mo pe baby ma ye na me ma me dai no mo diska no brain so mo diska ni brain no ala ma me ka chem se me ne be kwa na me so di ana asa atena ha nti ekosi sen ye bre na wiedu ai enti no me feel osaji scanner now and dey ofa wa de e fa ma de but me hu papa we no kani ni asa o de wa wo de ko adwuma na asa wo de no so de ma no obisa mi se me we ska ho a me fa ma no fa nkoto bang ma me sa sika no so e ka ho satam no de me akɔhye adwuma na o ma me di sa sika no ko adwuma na esan ye nti meneska nana ya na brabo mu nsem no kafra wate se no but one ye kasa free last week ne kasa he no why you okay kakra than previous time no yeah me okay we okay obey okay achen say why wa be fi nti age wa tu say me wo baba ko di machi nti wo be ye oba me no di machi why nti wa ba fie tena se ma me akosu agwa abo agen so ma wakwa aba ono so ne ba no nti kan akoma to yem apam so nua ba no apam so yi ayo anu ya kira sem na jerin so ma wakwa aba again so ma wakwa aba ye nyina ma wakwa aba 0260196064 from Pachotia wa ya wo bese simenum pe na ye sori adwa so na for God and country dwumadie no abante no wo asem bi a wo be ka Pacho wo betimi aye na ya kom Pacho. Good afternoon din baby akasa free okay ma ajekum Santa Maria entafo no ho ye de but ayentie wetia wataw ne yenkwa yanim we that's ya no China ya ko no ya ko ye ti yo akoma pa eti mesra no me de akwanya mesra se mo nko be man ho bio be man we kwase ebuni okay so we need to be ama no mesra na scan de mo di asem di ama no ya be ji ama no dodo nti de kan akoma to ye Pacho. Good afternoon din baby akasa free hello Pacho din baby akasa free ajo bela aswa ma one so kakra ne entie wa aka so a aize aswa tie wa ize mai kaswa tompa kaswa sompa ma entie wa medofo mukan no the story lo mi na me frɛ ka tele ke onyailo ontimi nyalo pe to ga kaya na mka meje le noma na mle na kata ma ele mi tele kata na o na aye sompa ambe mu kakra ba le won tembuka ba ye radio so ite kambe tu le noma na ma no apply me enya ware because me yele te no kura to mu ka ye Mate ya no obedin community jina so kakra na yemfa wo number no na ye wi a sorry a ebekasa
Ebusia so betimi afa 0260196064 and 0260196065 so na onso watimi abadwumadie no eso ma yenhwe se 0260196064 and 0260196065 yenhwe na yenfa ensi yebre no yayebe na yenkan cho se MWHO ASEM production line no opese woni yen etwetwe enkoma obetimi afre 0509 438 463 0509 438-463. Me body a chat to Isaiah mine. Sorry, a friend number was 0509-438-463. Na yintimi enquire ni mo how be I have one no and na so person be so dwumedia san na se dwumedia bi e wo sompa bia no opese obana ye no to kese bo odwaton de ho de road ma wo 0509-438-463. Nana ya Emrepa wanim. Emrepa pi na wanim. Na boni aye so enya de a ewo mu. Enti bema no de waya ma woni nyina no woda na se. Ai ada apam ka asem bi one wada. Ena wa hwe won so enti ateka and again wadwuma waye no kola no enya so chop money anase pocket money no ode ma wo no. Enti se ka ma ni sika ode ye nyina de onfa ne se ni sika no ode ate. Enti machine na ode wotoma one de ya wodia enti sese ni yebehwe kwan a obefa so a obenya baabi no waye wadwuma eno eni adehia de ahia anti se obi nso so wo baabi obetimi de ama ye nua bai ama natena oni obi a wo hasenom na waye na adwuma a mepacho na wadoma boaye ewo ye production line so 0509 438 463 na ayi wolf na wakwa akwahye enwa nwoma na wode epese bre na brabo ase no ya je na firi ni nsanya sa we da ko bechi na we ono ana asa ha da ma no ama na atena muntibre bi opebia no 12 o'clock 1 o'clock na wakọ ono so ntimi ma ofa say wo ba me ho na wa mama ne a mesakew Ebusia yesima me na Jeremiah Samson aseminu abe me na fensinu abe ma apam dada Mr. Emmanuel Chere medano ase na eye Augustine enso ye dano ase school fees ene Brad David ono so ye da wonom ase medi do OHENEYERE Mame Ekua Yeboa Esiama Bronya obetimi afrem abrewati ama me akosua gwabo agenso ye dano ase wo china da pacho ye hia yen e wo domijom na prof obetina so obeka ho asem na sompa obi bas no yentimi eno mekansom ewo ho na bibia nso enkoye yadamo ase akramu nyina Homeopathic Clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye Homeopathic Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne